Gili thing nai chana lo thlir thin tu te chi bai ule zun thlum chung chang te ana dalan chu dan te zun thlum thlen thei te le zun thlum mina nat na chang chang a then theyang chi te le zun thlum ta na ele in tha le thalo te atiang tang chang te kan soi to a le tun tu ma chuanin zun thlum nei ten ta na tha zun thlum nei nat na nei te na an mamo magnesium le vitamin angte hetiang ta kha an soila vitamin le minerals te chu taksamamo ani hemi zon thum nei kherlo te po hian in nitin kan mamo amero chu heng kan soi tur te hi zon thum nei tan te chon hian a poimo bika zon thum nei kan tama wangin heng te hi uluk dewa ngai thak a thang ama sabera chuan magnesium tung tan te poi kan soi photo taksamamo atel lo wa taksa ina har na to thina ni in zun thum ta thatna pakhat chu hemi magnesium hian in hemi insulin sensitivity anti hemi kan taksa ina insulin a man tangkai thei nan hian in magnesium hian in apuya zun thum na nei te kha apuya chuan insulin resistance anti le a hi taksa ina insulin a man tangkai thei lo na khang kha ati tlem thei boka chuan magnesium henin hemi blood sugar level te po hi avong dik theya eba ka hian inflammation ati tlem theya taksana le vung hemi zun thlum nat na hianin hemi inflammation kan ti hi atama na sang na da ben pona tian tambek maya khang khanin ati zol thina khatiang zual zel tur kha inflammation na ti tlem wangin zun thlum nat na nei te tan a tha ani chuanin a complication zun thlum nat nei na kai hnoi na sang hemi lung that lo da te kal that lo na te ya mit that lo na te khang te po kha ati zia om thei ani magnesium hi hemi theile thlaya hianin spinach ang chi te zopurun te hemi thlai na thing du kang chi te black bean duman ti ang chi te le chana te salmon sanga te hena pai tam dewa chuanin a dose hi mi pa hianin 400 atanga 420 milligram ni khata ni mi chia chuanin 310 atanga 320 milligram ani khata apani na chuan vitamin D tung chang te poi video ka siam to ta sata na tangkaya zun thlum dat na nei ta na tangkai na chu ni chen da kan soi ang deuh khanin hemi taksa ina insulin a man tangkai thei nan apuya chuanin hemi glucose metabolism kan tia hemi kan taksa ina hemi thum te man ati somma ange ati ke som tiang te kha vitamin D hian apuya chuan magnesium ang bokin inflammation kha ati tlem theya chuanin mi na vitamin D an tlak cham chuanin hemi taksa ina insulin a man tangkai thil on te po khang te po kha om thei ani chuan vitamin D kan la lu na ber chu ni eng chungchang ni eng atangin ani hema chungchang hi video te po ka siam to a dose hi zun thum nei lawa chuan 600 atanga 800 IU per day ani ni ka ta vo tiang ani zun thum nei a chuanin 1000 atanga 2000 IU ni khata ani thunga chu pathum na chuan chromium te po hi hemi thisen atanga taksa sela glucose lut ati chak theya hemi chromium hianin chuan taksa in insulin aman tangkai theinan apui boka chuan adang ang bok khanin inflammation ati tlem theya chromium hi eng broccoli balate mai mu te hianin na pai tha chuanin chromium mamo zat hi ni kata hianin 30 atanga 50 milligram per day vel ani chuan omega 3 fatty acids hente po hian adang ang bokin inflammation ati tlem theya chuanin triglycerides thau chi khat kan ti mai hang te po ka ti tlem theya heng te hi zun thlum kai hnoi te po ni theya
tin BP sang te po kha ati hiam ve thei ni chuan taksa in insulin man tang kai thei nan apui poka chuan ni chana kan soi zun thlum kai hnoi dan na om thei hang te po kha veng theya chuan omega fatty acid hianin hemi taksa dilutuk te po hi ati zang thei ani taksa rit ta ne thani chuan omega 3 fatty acid hi hemi salmon sangha te hemi khokher kan tiang walnut te artui te ni a atlang pui thu in ni kata hianin 1000 atanga 2000 milligram hi kan mamo ani chuanin apanga na chuan vitamin E hi antioxidant chak tak mai ni a hemi zun thluma hianin hemi oxidative stress kan ti mai hemi kan taksa cell chezel ang chi hi ti mai ang hei hi atam thina hemi oxidative stress hi vitamin E hi an venga chuan cell chezel tu la veng ti la a hriat thiam the mai awm me chuan an na tho kha in ang tlang pui kha om ve a adang ang bokin taksa in insulin aman tang kai thei nan apuya chuan hemi thisen jam na tho te po hi apui boka chuanin hemi lunglam pang that lo na khatiang zun thum pai hnoi lunglam pang that lo na te po kha aveng theya almond te nut kan ti te thlai na hring te salmon ang chi te hianin sanga ang te hianin vitamin E kha pai tha a adosi atlang puin ni khata 15 milligram hi kan mamo ani ole khan te kha kan mamo dan azirin zun thum nat na nei te hian nei kan ni chonin e a thanga khatia kan tlak cham khanin kami kan zun thlum dam doi kan e te khang te kha a thok turang pon a thok lo thin ani thitlak cham nei hi ole khang kha zun thlum nat na nei te na an mamo big vitamin le minerals kan soi thei tlem tu ni te se